Tisefanya Beşe Kemin Gotna Xudan yad rojên Yoşiyayê lawê Amonê Qralê Cihudayê de ji Tisefanyayê lawê Kuşyê lawê Gedalyayê lawê Amaryayê lawê Hîskiyê re hatiye. Ez ê ji rûyê erdê ve her tiştî rakim û paqij bikim. Gotna Xudan Ez ê mirov û heywan bimaliştim. Ez ê civîkên ezmanan û masiyên behrê û zilamên xerab û tilpekiyan bimaliştim û ez ê ji rûçikê erdê mirov jê bikim û bavêjim. Gotna Xudan و از دسته خوب سر جهودای و بسر حموین کلو شلیمه رودنن و درێژ بکم و از ین کشبر با آلمانه تبی کاینان ناوی کاینن پوته و سر خانیان ین کو جارتش ازمانان را پرستنه دکن ین کو بخدان سنده دخون لیبله سر مال کانجی سنده دخون و پرستنه دکن و ین کو جپی خدان شوندا ودگرن و ین کل خدان نگریانه اولوی نپرسیانه جوی جیجه بکم و باویجم لبر خدان هش بکه جبر کو روژا خدان نزیکه جبر کو خدان قربانی آماده کر ین کو بانگیوان کرنه پیروز کرن و دید روژا قربانا خدان دا او سببه کو از سیاتی سروکان و اللاوین قرال و الحموین کو کنجن بیان لخوی کرنه بکم و از اوی روژه سیاتی الحموین کو جسر شیموگه و حول بونه بکم اوین کو بزوردستیه و فنکی مالا افندی خود دادگرن و اوی روژه دژ دریه ماسیوانان شماته قیرینه وشتاخا دوامین اورین و جالی گران شکستنا مزن ببه گوتنا خدان بعورن یاهون ین کو لماک تشیرودنن جبر کو حمویا تاخمه بازرگانان تنبون حموین کو باره زیون هاتن جکرنو آویتن و دوی وقتی ده دو سببه کو از اب قندیلان لورشلیمه بگرم و از ساعتی زلامن کل سر ترپین خو حشک بوینه بکم اوین کو ددلین خودان قنجی جیناکه خرابی جیناکه دویجن و ده مالین وان تالان و خانی وان ویران ببن و ده خانیان آوا بکن لبله ده هندره وان ده روننن و ده رزان دینن لبله خمراوی و نخون روژا مزن یا خدان نیزه و زحف بلزیته دنگه روژا خدان عگید لور بجان دقیره او روژا خزبه روژا تنگاسی و زحمته روژا خوپانی و ویرانتیه روژا رش و تاریه روژا عورو رشتاریه روژا لدجی باجارین بدیوار لدجی قولین قوزی کین بلند روژا بوری و قیرینیه و از تنگاسی بسر مروان ببینم و ده مینا قرآن بمشن جبر که لدجی خودان سوجه کرن و ده خوینا وان مینا توزه و گوشتن وان مینا زبله بوشن ده روژا خودان یا خزبه ده زیره وانجی زیوه وانجی نکار به وان خلاص بکن تنی آگره خیره تاوی ده حمویا ولد بخو بقدینه جبر کو ده حموین کو لولت رودنم بگینن داویه همجی داویه کی ترسهیس و شادو امین ورم با هف و بجبن یا گله بفدی و بری کو فرمان درکبه بری کو روج مینا هورکه کای درباس به اوهره بری کو حرسا خدان یا سور بسر و وره بری کو روجا خدان یا حرسه بسر و وره بجبن حمود دلنزمندنه ین کو دارازین خدان کرنه لخدان دیگرن لراستیه بگرن ول دلنزمیه بگرن دروژا خدان یا حرسه ده دبه کوم به نخماندن جبر کو ده devj gazayı berdin u birevin u de aşkelon veran bebe le aş tosçi de daman nivroje berawe bidin u de ekron jraha xo ve beterakirin weyli seriyen ku li qaraga behre rudinin weyli seri gele keretiyan ya kenan ware filisyan gotna xudan li dijweye ezete tune bikim usa ku edi de tu kese ku de tederun tune be و شکفتن شوانان و حوشین کریان و قراغا بحری ده ببن چیرگه و حمویا قراغا آوه ده جن که جبر مالا جهودای ماین ربه ده اول سروان کریان خواب چرینن و ایواری ده خانین اشکلون در رازین جبر که خدای وان خدان دل وان بگره و ده سرگون وان شوندا بینن من حقارتا که ما به نتاومن بچو خستیه و لدجی سینور وان خوامزنتر کرنه و گازن جنلاوین آمون بهیستن جبر به که گوتنا خدانه ارتشان خدای اسرائیلی بنا مافیا بنا من راستی ده ما ببه مینا سودومی و لاوین آمون ببن مینا گمورای ملکه گزوکان و کورتالین خوی و ویرانخانه که آبادین ده ماویا نتوامن وان تالان بکن و ده ماویا نتوامن وان بمیراسی بستینن ده اوه ببه بردیلا قرتی آوان جبر که بچو خستن و لدجی نتویا خدانه ارتشان خوامزنتر کرن ده خدان لدجی وان ترسیز به جبر کو ده همو ایلاین دنه برچی بیلن جبر کو مروان هر کسی جیه خواه ده همو گراوه نتویان بوی و بپرستن یا حبشیان و نجیب شوره من و بینه کشتن و ده دسته خواه بر به باکور دریج بکه و ده آشوره تونه بکه
û dê neynova bike wêranxaneyek û mîna çolê ziwa bike. û keriyan hemû heywanên neteweyan dê hundirê wê de meqal werin. Him zengilok, him jî jûjî dê serê stûnên wê de şevê biborînin. Dê şivakeyan de dengê wan bête xwendin. Dê xwepanît şêmûga dibin. Ji ber ku tamdayiyên darê erzê jê hatin rakirin. Bajarê ku şayiyê dike dewlekariyê derûdinê û dilê xwe de ez heme û xeynî min tu kes nîne dibêje ev e. Çawa bû wêraneyek û bona cenawiran bû ciyekî raketinê. Her zilamê ku ji cem re derbas dibe dê bifîke û destê xwe kil bike. Beşa sewemîn. Wey li serê wî yê asê, wî yê qirêj, wî bajarê xedar. Gotinê guhdarî nekir, fêr nebû, bi xudan ewle nebû, nêzîkê xwedayê xwe nebû. Di hundirê wê de serokên wê şêrên digurmînin, serwerên wê gurên êvarê ne. Tiştekî sibeyê re naîlin. Peyxemberên wan zilamên xaîn û çivanok in. Kaînên wan yê pîroz xera kirin, zorê dan zagonê. Xudanê dat di hundirê wê de yî. Neheqiyê nake. Her sibeh di derxistina dadiyê ku derdixîne ronahiyê de şûnda namîne. Lêbelê zilamê neheq bi şermê nizane. Neteweyan jê kirim û avêtim. Quleyên wanî qozîkê kirim wêranxane. Kuçeyên wan xopan kirim. Tu kes derbas nabe. Bajarên wan wêran bû. Kesek nema. Kesê ku rûne nîne. Min got, hew ji min bitirse, fêr bibe. Ulgora her tiştên ku min bona wan qerar daye, dê şûnwara wan nejêkirin û avêtin. Lêbelê wan bilezî kirin û hemû karên xwe pûç kirin. Ji ber vê yekê heta roja ku ez ê rabim nêçîrê li benda min bin. Gotina Xudan. Ji ber ku daraziya min civandina neteweyan e. Da ku bona ez xezeba xwe hemû hêrsa xwe yî sor bi ser welatan ve birjînim, ez wan bînim cem hev, ji ber ku dê hemû dinya bagirê xîreta min ve bên da qurtandin. Ji ber ku wekî dilekî ji Xudan re qultiyê bikin, bona hemû bangî navê Xudan bikin, ez ê wê çaxê lêvên paqij bidim neteweyan. Yên ku ji wêdetira çemê welatê Hebeşê ji min re diperistin, qîzayên min yên ku hatine belavkirinê dê wekî pêşkeşiyê ji min re bînin. Ji ber hemû karên te yî guneh, yên tel dijî min kirine, tu yê wê rojê şerm nekî. Ji ber ku ez ê wê çaxê yên bi semiyana te şahiyê kirine ji nav te rakim û êdî tu êlçiyayê min î pîroz carekî din betran nebe. Lêbelê ez ê dundirê te de neteweyek dilnizm û rûnerm berdim û ew ê xwe bispêrin navê Xudan. Dê maweya İsraîlê neheqiyê nekin û derew nebêjin. û devê wan de dê zimanê fen tu nebe. Ji ber ku dê ew biçêrin û rakevin û dê kesî ku bitirsîne tu nebe. Ya qîza-Siyonê bistirê, ya İsraîl biqêre, bi hemûya dil kêfxweş bibe û bicoşe ya qîza Orşelîmê. Xudan daraziyên ku bona te ne rakirin, neyarê te qewirand, qiralê İsraîlê, Xudan di hundirê te de êdî tu yê ji xerabiyê netirse. Dê wê rojê ji Orşelîmê re metirse ya Siyon. Bila destên te sis nebin bête gotin. Xwedayê te Xudan xelaskerê xurt di hundirê te de yî. Dê bona te zaf şa bibe. Dê di hundirê hezkirina xwe de hiş bibe. Dê bona te bi strandinê bijoşe. Ez ê bona cejnên eşkerê yên ku bi keserin bicivînim. Ew ji te bûn. Barê kul ser wî bona wan bû şermezarî. Avay, wê gavê ez ê bi hemûyên ku te nizm kirine re mijûl bibim. û ez ê yê kule xelas bikim û ez ê yê ku hatiye ajotin bidim hev. Ez ê wan bi rûmet bi nav û deng bikim. Ewên ku şermezariya wan li hemûya dinê bûn. Wê çaxê ez ê we bînim û wê gavê ez ê we bicivînim. Ji ber ku demal ber çavên we surgunên we şûnda bînim, ez ê we nav hemû neteweyên dinê de bi nav û deng û bi rûmet bikim. Xudan dibêje.